Trading and Projects ATNP re tlile mo motseng wa Rooibos ka sekolong se sa Mphunye High School mo le re tlisitse movie wa o iphihletseng ke gona ga di tlogile mo ngwageng wa 2023 ke bona ba gore di tlofa se ba re go mme tlisang movie wa o iphihletseng o gona mongwadi wa ona Dr. Lesiwa Titele Mafosa Paleng ka phaposi thuto ba bona ba fitlile Dr. Lesiwa Mafosa halala Mphunye halala wo abolla go mo ke pa gora maraka mo ga tsanne se mo go tadiki le rata bupano ya o iphihletseng ka mogare le a tseba gore e bolela ka bo makunela e bolela ka bo diboni ba ke tsamaye ke noši ke tsamaya ke na le morago mabedi Ripsinne kudu mwadi wa rena wa iphihletseng mo atlegile ka dilo ka moka tsona ra mo leboga leboga kudu mwadi wa go iphihletseng a kgone go tla mo sekolo sa rena sa Mphunye go ratlile go bontsha movie wa gage re a leboga ba bantši ba paletse ba rena o re kgethile ka gara dikolo di tletse Ripsinne kudu ka story se sa o iphihletseng se rutile se sentse dintši kudu bile re tlantšha re ithira tshepiša re tlontšha level 7 nna re Ripsinne kudu ka story se sa o iphihletseng mongwadi wa rena nna o ya ka nna o ntlhotlheleditše go ya ka nna nka duma ba mongwadi nna ke bontše dibotso ya potwa mo storing sa o iphihletsego ka ge ba ntlhotlheleditše ka ge le sekolo se le botlhokwa ya le ka bokela ka mokgwa ke e boneng ka gona ka lebo re be re le mo sekolong sa Mphunye mo e le gore barutwana ba be ba bogetse movie wa o iphihletseng wo e leng gore o ngwadile ke nna papa gore maranka mo ga tsanne se mo go tla teacher wa ke bona meni a re mola ke bone gore ke molati ke motise meni le kaina ka re bona le konne re tle mo sekolong sa lena go tla go boga movie wa o iphihletseng le thutileng re thabile kudu ke leboga mongwadi le ba dirishane mmogo ka yena ke ba tšere nako ya bona ba ngwala sengwala se e leng gore se na le maatla kgogedi ebile se a segiša ke a leboga bana ba halala